Abonnez-vous massivement à la chaîne Lissapo English Club TV. Bonjour Mingi Bandeko Balandi. Na sepeli Mingi parce que bozokoto kaka nenge to pesa ki idéologie. Alors, leçon eleki ezalaki leçon 22B, pardon. Ezalaki exercises on the alphabet. Totally saki, the sky is blue at night. The snow is white, neige est à pembe, pour nous consolider toujours notion de la couleur. Alors, l'élo, toujours le bela sur possessive adjectives and pronouns. Donc, les adjectifs possessifs et le pronom possessif. Adjectif possessif na lingala. Ba beaucoup la kambanda ka ba songa biso poto ebika en français. Alors, bomonde ba komi awa possessive adjectives and pronouns. Na kati ya tableau to komi possessive, na première colonne to komi adjectives, na l'autre colonne to komi pronouns. Alors, ba possessive adjectives ezali my, na l'autre boy my. Donc, il y a mon mamé. Ce qui est le my tablet. Your, par exemple, your tablet. Tablet na yo. His, ce qui m'a balindé à zo posséder. Ce qui m'a balindé à zane loko, pour le bas, his. Par exemple, his tablet. Tablet na ye, ce qui m'a bali. Her tablet. Donc, tablette na ye, ce qui ye azamoisi. It's, n'était loco. Par exemple, it's plate. San yanya ou to san yamboa. Tourba, it's plate. San na ye. Na yango, n'était mboa. Notre yabiso. Par exemple, this is our tablet. Oyo eza tablet nabiso. This is your tablet. Oyo eza tablet na yo. Nabino. Their tablet na bango. Alors en anglais équipara féminin to singulier, pardon, to masculinité. Tant on a dit my, pour réfléchir en français. My car, il faut pas en français de ma voiture. Bon, ma en anglais n'était. Soit déjà my car en anglais, ça se comprend. Alors côté pronom possessif, tous allez na mine et lingoba le mien. Et ça pronom ils ont remplacé. Par exemple, this is mine. Natangi kombo le répète na biga this is mine. Mine wana ils ont de sa tablette oyo ezanga. Mine, le mien ou la mienne ou les miens en pluriel. Yours, le tien. La tienne, les tiens na pluriel, les tiennes na pluriel toujours. His, le sien ou la sienne. Je veux dire, this tablet is his. Donc, tablette il y a, il doit appartenir à yé. Hers, hers. Nous avons un tableau dans la colonne, hers. Et nous avons le sien, la sienne, ce qui m'a sindé à posséder. Je peux dire, oh, this is my tablet. Oh, your tablet nanga. Where is hers? Où est la sienne? Yaye et zawapi. It's est changé de adjectif possessif it's, pronom possessif it's. Ours,
le nôtre, la nôtre ou les nôtres, na pluriel. Yours. Pardon, this channel is ours. Cette chaîne est la nôtre. Chaîne oyo eza yabiso, la nôtre. Je peux dire, these phones are ours. Ces téléphones sont les nôtres. Ba téléphone oyo eza yabiso. Yours, le vôtre ou la vôtre. Theirs, le leur ou la leur. La féminin tombe à la leur. Alors, tu as une phrase, oui, phrase, tu as commis, numéro 1, tu as commis, this is my book. This is my book. Différence, c'est ça que, adjectif possessif, au employé, liboso ya eloko. Oyo, ozo signifie appartenance na ngona mutu. Au moins, on a commis, this is my book. Répétez après moi. This is my book. That's your car. These are her watches. These are his bottles. These are his bottles. This is our house. This is our house. That its plate. That its plate. Those are your dictionaries. Those are your dictionaries. This is their spoon. This is my dictionary. Oyo is a dictionnaire nanga. My, your, her is our, it's your, their. To comme na rouge. Et telemi liboso ya biloko oyo tozo loba ezo appartenir na banani. That's your car. Wana mutuka na yo. These are her watches. Oyo eza ba montre na ye. Soki ba montre on eza ya mwana mwasi. These are his bottles. Oyo eza ba bouteille na ye. Soka za mwana mobali. This is our house. Oyo eza ndaku na biso. Those are your dictionaries. Ba oyo wana eza ba dictionnaire na bino. This is their spoon. Oyo eza lutu na bango. Siko total a ba pronom possessif. Phrase tolobaki, this is my book. Na pronom possessif tolobi, this book is mine. Omoni mine to chango liboso ya livre te. Pour eza pronom et modifier ka non. On ne peut pas dire this is mine book. Te. Ego kolobama jamais. This is my book. Donc zo talisa my eza adjectif plutôt ezo modifier nani non. Ezo talisa livre ezo qualifier non. Et qualifier livre ko la livre on a ezanga. This book is mine. That car is yours. Au moins, on dit que pronom est remplacé. Au moins, on dit that car is yours. Donc, mutu kawana eza ya yo. These watches are hers. Ces montres sont les siennes. Donc, na lingala, peut-être nuance on est pesate, mais en français, vous comprenez, ces montres
sont les siennes. These bottles are his. Ces bouteilles sont les siennes. Parce que mon bali. Au moment où pour montrer maintenant que hers est à Ponabasi, his est à Ponamibali. Donc, these watches are hers. Ces montres sont les siennes. Et ça va montrer na yes, ce qui est à moi aussi. These bottles are his. Ces bouteilles sont les siennes. Ce qui est à bouteille à moi, ils ont appartenu à moi. This house is ours. Ndako yo eza ya biso. Mais otobi, this is our house. Oyo eza ndako na biso. This house is ours. Ndako yo eza ya biso. Dans la lingala tu vois un peu moins différence. That plate is its. Sanyo yo eza ya ye. Eza ya oyo ye eloko etimboa. Those dictionaries are yours. By dictionnaire oyo eza ya bino. This spoon is theirs. Lutu oyo eza ya bango. Eza lutu na bango. Alors, toke sigotobi. This is my book. Oyo eza livre nanga. This book is mine. Livre oyo eza yanga. On a une différence. This is my book. Oyo eza livre nanga. This book is mine. Livre oyo eza yanga. Donc différence donc dans France en lingala adjectif possessif au banana no koloba oyo eza livre nanga. Mais na pronom possessif koloba livre oyo eza yanga. Alors tout ici quoi. This is my book. This book is mine. That's your car. This car is yours. These are our watches. These are his bottles. These bottles are his. This is our house. This house is ours. This house is ours. That's its plate. That plate is its. Those are your dictionaries. Those dictionaries are yours. This is their spoon. This spoon is theirs. Merci. Alors, tout ça, la partie sur le useful questions. Le question utile. Otoko tuna pona weba et le besoin appartenir à nani. Question liboso. Tozana whose is this. Ce que le besoin ngolo beleza na singulier za moko. Whose is that. Is this et loko eza pembeni. Is that et loko eza musika. Alors, tobandeli tangananga whose is this? Whose is that? To pratiquer sikoyo question 1 na answer. Whose soap is this? Ilingo ba savon oyo eza ya nani? Whose soap is that? Savon wana eza ya nani? Mais en répondant au gogocha it's. So se souvenir na leçon na biso to mona ki liboso kuna. Quand on dit what's this, what's that? To dit c'est préférable d'utiliser it, it's comme it is dans une réponse pour éviter confusion. Il y a le logo approche, toi le logo éloigné.
Alors, au répondre, it's mine. Donc, c'est le mien. Donc, du savon. C'est le mien. Yangai. It's yours. It's yours. Yayo. It's his. Yaye. Ce qui a mon bali. It's hers. Yaye. Ce qui a moi aussi. It's ours. Donc, ils ont savon à biso. Eza ya biso. Donc, tant que vous répondez à un pronom possessif, tu batang combo et loko, on va poser la question. Whose soap is this? Savon ya nani? It's mine. Eza yanga. Sans citer combo et loko. It's yours. Eza ya yo. It's his. Eza ya ye. Soki mobali. On a d'autres le boko à droite. It's hers. Eza ya ye. Soki aza mwasi. It's ours. Eza ya biso. It's yours. Eza ya bino. It's theirs. Eza ya bango. Alors, pour la pluriel, tu dis whose are these? Whose are these? Ce qui est loco biloko on eza mo peme penena ya motozo loba. Whose are those? Whose are those? Donc, à qui appartient point. To pratiquer sikoyo. Whose earrings are these? Biloko matoi oyo yanani. Whose earrings are those? Biloko matoi wana yanani. Maintenant, it's they are. They are mine. Donc, eza yanga, biloko matoyo eza yanga. They are yours, biloko matoyo eza yo. They are his, biloko matoyo eza ye. They are hers, biloko matoyo eza ye, soka za mwasi. They are ours, biloko matoyo eza ya biso. They are yours, biloko matoyo eza ya bino. They are theirs, biloko matoyo ezali ya bango. Donc nanda go pratiquer question au retour même moi na no atanga anglais quelque part ou mutu mo lo anglais ou tuni par exemple les na papier mouchoir na tuni whose pack of tissue is this? It's mine. So na mituni question yo lo ba oh teacher it's yours. Donc eze yo. Ndeti bilamba na lati na defite zenga. So na tunio, whose jacket is this? Whose jacket is this? So about teacher, it's yours. Ezaya yo. Na tunio lisusu. Na tunio lisusu. Whose money is this? Or about teacher, it's yours. So kinga moko yo tuninga par exemple teacher, whose money is this? Na kuibisa yo, it's mine. Caméra ils ont filmé ngaïza caméra ya ingénieur Dieu merci par exemple. So on a tenu whose camera is this? Le rôle ingénieur azan tolba it his ezaya ye. OK. Merci beaucoup pour notre attention particulière. Bobo Sanate toujours na 081 68 01 002 au Tindi exercice nous na WhatsApp to corriger ou soit au salipe voice nabiso. Pour te mettre à échanger dans la question aux autres. Kobo sanate ko cliquer toujours dans ngonga nabiso. Ciao, à nous revoir dans nos prochains numéros. Merci. Oui, ça anglais moko bazo l'accepter na ndenga lingala pour comprendre facilement. Belé bozo déplacer bozo ke na mboka ba paya oui c'est na monoko anglais bozo na et compréhension na likambo ba ko biso ya pete o comprendre anglais te ba tindi ko mulai pona ba schéma ko sama ko ba monoko anglais za pete ça simple langue. Kubanga ngote bokota na club isa English TV bango ba laksa ka penda na ndenge ke muto azana matière ko banda 01 o ka penda awari you isuka